Ini je mass rally aba deputation khlaijak pani BISF khowai division committee ni ingine obono je BBMC college aba khai Dosra Dev Memorial je college thanai 1979 obo established kha pia tabusuk pano bil kunu ST rokni bago hostel sanam jaya je karone hostel sanam jaya ni bagai gabangma sini parao tongnai sini gorib ongsoni bororok pur section ni sini dipra sarok pori phainani bagai blaike bezar haksal rok phaio jagao bara rok nawui rent rogo tongui boro porinani blaike afford khlaimani rok bungo a je problem rok nugui bogni issues rok saimamani pore sing obono sing khlaike tini je hostel ST rokni bagai separate babe kaisa boys te kaisa girls hostel mas saramnai oboni bagai sintiri mas deputation khlai memorandum yaphajaka district magistrate ni khani khowai district magistrate ga all je DM by malai mani pore sing alochona anglaikha tamo issue sum tong students rokni tamo problem tong hostel krini bagai haksal bo thai rokni phai pori phai te hostel khagyang chini bagai tamo advantage tok overok salaimani pore khub positive answer rekhabo boskhangni salo jehetu budget section ngi tong a budget section no jate sini o kok thai rokni sawoi separate babe obone budget tik khlai je hostel SC rokni bagai sanamjaka ni bagai no sini DM bo thaka tai bo copy no bo forward khaine sini tribal welfare minister Tripura hasten ge tini ang blai ke Hambai maro sini o jaga o mass deputation no leadership bungai trijul na bagai or phaiman sa thaika sini BISF state president sini takuk sajra oba haikino sini YTF ni district ni khowai district ni president sini takuk prosper debor bo phaiman sa thaika oba haike sin bisimo senior leaders sini da group of the Bikram thani oba haike sini Rahul phaisap ke sini convener sipna division ni oba haike sini main o tabu khowai division no chalogui tongnai tai khowai division ni mass deputation no khlai tini je tangbetang na harnai sini takuk bishan khowai division ni convener tabo haike joto leaders of phaimanjak phaikya positive talk kha I hope government of India government of Tripura abono serious naman gising tu dakti kai je process ni bagi sentini koimung blai bor no ya farka bor abono nahre dakti ST boys te ST ni bagi girls hostel sanamna ni itu